Здраво и добре дојдовте во уште една епизода на Пакиграм подкаст. Подкаст во кој што збориме за нашето здравје. Денешна наша тема се емоциите, поточно емоционалното јадење или прејадување. Денес имам одличен соговорник на оваа тема. Жена која што долго време несвесно ја надвладувале емоциите, но таа ги надвладеа. И денес ќе збори од личен пример, од лично искуство и од сопствено знаење на овие теми. Денес со нас Теодора Делич, која што е србинка, но има македонски корени и одлично ме разбира, а јас неа ја разумем, така да можеме слободно да збориме на јазикот кој нели ни одговара, српскиот се збори кај нас, така да ќе биде разбирливо. Здраво и добре ни дојде. Здраво и болje vas našle, hvala ti na pozivu i velika mi je čast da gostujem u tvom podcastu. И мене ми е драго и баш ми е драго што ќе збориме за оваа тема. Тема која што, па можам да кажам, луѓето се борат? Da. Еден Борба. вид на борба. Но никако не е слабост, тоа мора да напоменеме, е проблем, но никако слабост. Тоа некако звучи баш охрабрувачки, но и реално за сите тие луѓе. И како што кажав во најавата, ти кога зборевме на оваа тема, ти кажа дека оваа професија тебе те најде. Tako je. Па ајде малце да ни раскажеш твоето лично искуство, како течеше твојот живот во тоа несвесно живење и како откри дека емоциите се тие кои што те јадат. Имаше негде кажано многу добра реченица, вика, што е тоа што ме јаде, па јас јадам. Tako je. Pričat ćemo o svemu tome, ali ajde da krenemo od početka ili od neke sredine. Ja sam završila specijalnu rehabilitaciju bolesti zavisnosti na Medicinskom fakultetu i terapeut sam za zavisnosti. Radila sam dugo u osnovnoj školi, skoro 8 godina, kao defektolog sa decom sa smetnjama u razvoju i ceo život sam bila bucka, da ne koristim neku drugu reč i nisam ni mislila da je to neki problem, mislila sam to je moja sudbina i znaš kao neko se rodi kao fit i ne znam mršava, neko se rodi kao, da ne koristim tu reč da se ljudi ne vređaju, sa viškom kilograma. I kao što si rekla, moja majka je Makedonka, ja sam ovde vrlo često, hrana je ovde jako važan faktor u odrastanju, odgajanju, kulturi i tradiciji i nekako sam ja sa svojom bakom naučila da mesim, da pravimo kolače i to je bio naš neki ritual. Posle ručka sam svaki put morala da pojedem nešto slatko, to se podrazumevalo i nekako je ceo koncept hrane bio u našoj porodici normalan, ljudi su, bože, ne ljudi, nego smo svi voleli da jedemo i to je bilo neko prirodno okruženje. Nisam ni shvatala da imam problem, nisam ni pokušavala nešto preterano da idem na dijete, nego kao ok, to sam ja i to je to. Dok se tako negde nakon mojih završenih studija nisu desile neke životne okolnosti da sam ja odlučila da je vreme da menjam nešto u svom životu i šta ćemo prvo, krenemo od fitnessa, teretane, treninga, ishrane i ja sam imala trenera, nutricionistu, uspela sam da izgubim 20 kilograma i sve je to bilo super, redovni treninzi, međutim i dalje nisam mogla da prestanem da jedem slatkiše. Svakoga dana morala sam da pojedem nešto slatko i tada mi je sinulo, pa mislim ponaša se kao svaki tipičan predstavnik tvoje klijentele, kao pravi zavisnik samo od hrane. I onda sam krenula malo da istražujem. Извини, ти тогаш уствари свати дека ти си... Tek tada sam ja zapravo shvatila da moj problem nije problem težine, da ja nisam, da to nije moja sudbina, da ja imam moć da to promenim, ali tada nisam još uvek znala kako. I onda kako mi je sinulo da je to jedan vid zavisnosti, znam da svaka zavisnost nije pitanje supstance, nego je pitanje unutrašnjih stvari. Baš to što si rekla, šta to tebe jede, pa ti moraš da jedeš. Šta je to što ti zatrpavaš tim supstancama, od čega bežiš? Mislim, život u zavisnosti je izbjegavanje realnosti koju trenutno živiš. I onda kada sam se malo tome okrenula, stvari su počele da se rešavaju, jel? Zvuči jednostavnije nego što jeste, izuzetno je bolan proces, ali kao što si rekla, to nije slabost, nego u jednom momentu postane tvoja snaga i evo sad već mogu da kažem blagoslov jer mi je otvorio potpuno neki novi život.
Дали за тебе беше тешко да се прифати тој момент дека ти си зависник? Како го прифати? Како реагираше на тој момент? Pa nije prijatno, bolno je u jednu ruku, u drugu ruku je vrlo oslobađajuće, jer kad znaš sa čime se boriš, mnogo je lakše. Mislim da je teže biti u magli i živeti u nekoj laži i iluziji i misliti da rešavaš neke stvari, a u stvari ideš samo onako kao kružni tok, samo se vrtiš u krug. Kada dresiraš i imenuješ stvari na pravi načine, onda krećeš u rešavanje. Jer dok ne znaš čime se boriš, ne znaš ni kako da ga rešiš. Се согласувам. S tim da moram da naglasim, moja olakšavajuća okolnost je bila što sam se ja za to školovala i znala sam na koje vrata da pokucam i koje stvari da gledam i posmatram. Tako je nastalo i ceo ovaj moj koncept prekini prejedanje. U stvari u početku je bio ostavi šećer. Krenula sam samo da pišem na Instagramu, da delim savete ljudima, jer tada to je bilo u vreme COVID-a, kada smo svi bili zatvoreni, kada su ljudi počeli masovno da jedu, da paniče, da se goje. I onda sam počela da pričam o toj emocionalnoj regulaciji, šta mi to sakriva, od čega bežimo, kako da se suočimo sa svim teškim emocijama koje su ljudi osjećali u tom periodu i to su nekako vrlo brzo prepoznali. Tako je krenuo da raste profil, da se javljaju ljudi i na kraju sam se samo na to usmerila, usavršavala dodatno i dalje se usavršavam. Volim da učim, to je moja životna vrednost. Tako da, evo, danas sam tu. I tuka stane u stvari profesija. Tako je. Mogu da kažem da sam je izmislila. Nisam je izmislila, ali mislim da sam na Balkanu među prvima koja se tako usko specijalizovala za ovu problematiku. И се согласувам и затоа ми е многу драго што си сега тука и што збориме за оваа проблематика, затоа што верувам и низ мојата работа и општо низ обкружувањето, навистина луѓето емотивно јадат. Tako je. A brkaju sa mršavljenjem. Да. To možemo možda detaljnije kasnije kroz razgovor objasniti, ali rešavati prejedanje i rešavati mršavljenje jeste ista tema, ali je drugačiji proces. Kao kada imaš upalu grla virusnu i bakterijsku. Znaš, za jedno piješ antibiotike, a drugo se rešava na drugi način. Isti su simptomi, isto deluje od spolja, ali je tok lečenja potpuno drugačiji. Mršavljenje dolazi tek na kraju, kada imaš problem sa prejedanjem. Kako znaš da imaš problem s tim ako 5, 10, 15, 20 godina ideš na dijete, ideš na treninge, ideš na režime ishrane, a i dalje se vrtiš u krug, znači da prosto nije to rešenje. Postoji nešto dublje i kroz proces i kroz rad ćemo otkriti šta. Добро, ајде да почнеме како што кажавме веќе, што е тоа што не јаде од внатре? Дали тоа ти потекнува од детство? Дали тоа може да се случи на зрели години или најчесто е од детство? Najčešće jeste, ali nije nužno uvek slučaj. Mi u detinjstvu učimo kako da se odnosimo prema sebi, prema svetu, prema okruženju i ponavljamo te šablone. Ako ne radimo na sebi, ako ne osvešćujemo sebe, da, onda ponavljamo šablone iz detinjstva, ali može i da se desi da te život slomi u nekom kasnijem periodu i da nemaš više kapaciteta da se nosiš na načine na koji si se ranije nosio sa životom i onda hrana tu dođe, cigarete, alkohol, droga, žene, muškarci, sve su to isti obrazci, samo je pitanje na koju stranu odeš. Šta je to što nas jede? Jede nas stres, jedu nas neznanje kako regulisati svoje emocije, neznanje kako upravljati sa svojim umom, neadresirane, neprocesuirane traume, traumatične iskustva. S tim da moram da kažem, trauma nije samo nasilje, zlostavljanje, ratovi, nego je trauma sve nešto sa čime si se ti suočio u neki problem koji se desio, a nisi imao kapacitet da se nosiš sa tim. Nije bila druga osoba koja je mogla da ti pomogne. Na primjer, u detinjstvu učiteljica viče na tebe, ti ne znaš kako da reaguješ i nema niko da te podrži kroz to. To ostaje zabeleženo u nervnom sistemu kao jedno stresno iskustvo. Vršnjačko nasilje. Pao si sa bicikla, udario si se, bio si sam, niko nije bio tu da te uteši, plačeš, emocije te preplave, nema odrasle osobe da te reguliši, da ti objasni šta se s tobom dešava. To naš nervni sistem percipira kao nešto bolno, traumatično i nauči onda da su emocije strašne stvari, da ih ne treba osjećati i onda nađemo način kako da to kompenzujemo. U principu jede nas sve što
ne osvestimo i ne rešimo na neki zdraviji način. Uverenja, traume, emocije, nepostavljanje granica, preuzimanje tereta na sebe, na svoja leđa, raditi stvari umesto drugih ljudi. To je ono sindrom balkanske žene. Da uvek bude tu za sve i svakoga, da namiri decu, muža, komšinicu, tetku, babu, strinu i onda ako bude vremena za nju, može i za sebe, ali uglavnom ne ostane ni vremena, ni energije i onda se to trpiš i u jednom momentu pukneš. Дали начинот на исхрана во детството исто влијае во смисла? Da. Често јадење или немање распоред на јадење па се јаде по своја волја? Како исхраната во детството влијае во емотивното јадење? I to utiče, da, hvala ti što si me podsjetila, nisam to spomenula, i kultura, tradicija, vaspitanje, kakve su navike u porodici, jer deca ne uče kroz reči. Možeš ti detetu da pričaš bilo šta, ono posmatra šta ti radiš i onda to I što je servirano. Ponavlja, tako je. I ako ti imaš nezdrave navike, to dete će najčešće da razvije takve navike. Tako da često meni roditelji pišu, ja, moje dete jede slatko, šta da radim sa njim. Kada su u pitanju deca, važno je da roditelji rade na sebi, a ne na deci, jer deca su samo odraz roditelja. Tako da utiče izuzetno to kakve navike steknemo. Šećer, sada je već naučno dokazano, ima vrlo slično dejstvo kao psihoaktivne supstance, ne u toj meri kao alkohol, droga, cigarete, ali utiče na razvijanje, to jest razvija se zavisnost. Iako mi od malena, imam baš objavu na Instagramu, zamisli sad ti detetu ili bebiju od malena da daješ heroin, u kakvu osobu će da se razvije i kakav će odnos imati sa tom supstancom. Isto tako i sa šećerom i gluten, isto se razvije od glutena zavisnost. Ako od malena učimo decu, stvaraju se prosto moždani putevi koji razvijaju tu naviku i to postane već deo našeg karaktera. I već je hrana. Znaš, kao ja volim da jedem. To je taj moment koji svi se mi manje više rodimo isto, sa nekim bazičnim podešavanjima i onda okruženje dalje utiče na to kako se mi formiramo. Кога спомна традициите, кај нас веќе е традиција, нели, кога одиш кај дете да му носиш чоколада. Да. Тортата е символ на роден ден. Да. И дури на роден денот се носат поклони и чоколади. Јас се сеќавам кога бевме малечки во основна школа и кога имавме роден ден, ние делевме некои чоколадца, малечки бомбони, што и да е. Значи, некако шеќерот ни беше символ за некоја прослава, за некоја среќа. Дали и тој символ од таму потекнува, дека кога јадеме благо и чоколада е некаква награда, дека некаква прослава? Tako je, mislim, vratit ću se malo unazad, šećer je ranije bio luksuz. Nisi ti imao čokolade, torte, kolače na svakom koraku. Ti danas možeš da instaliraš aplikaciju, klikneš i da ti se hrana dostavi na noge. Ne možeš da se pomučiš. Med, šećer, prvo šećer kao takav u prirodi ne postoji. Znači, postoji šećerna trska, postoje biljke koje moraju da se obrade da bi se dobio taj koncentrat. Kao i kokain, kao i heroin, sve su to delovi određenih biljaka koji, kada se prirodno konzumiraju, nisu tako jaki. Danas imamo dostupno sve, koncentrisano, i jako je teško izbegavati to. Tako da, pobeže mi misao, ali sam htjela da kažem da ranije šećer bio luksuz i nije ga bilo toliko, bio je dostupan, preneseno nam je kulturološki, zato što mi ne preispitujemo stvari koje naučimo. Znači, moja baka kad je poklanjala šećer i čokolade, to je bio znak ljubavi, poštovanja i nije bilo uobičajeno. Danas možeš sebi da priuštiš sve i svašta, jako je lako dostupno i nije problem što ga ima, nego način na koji ga konzumiramo, koliko često i za šta se sve vezuje. Tako da
Prašanje Iako to mi беше... je pobegla misao. Da. На темата сме. Da. Оној момент на награди. Како реагира нервниот систем кога наградата ни е чоколадо? Не знам, ако донесеш добри оценки, еве ти чоколадо. Новогодишни пакетчиња, тоа е символ на 1 тон шеќер и чоколади. И тоа ни предизвикуваше нас среќа. To je bila moja priča životna. Slatko kao nagrade. Kad sam bila mala imala sam puno upala grla i onda išla sam na inekcije, onda posle svake inekcije bi dobila čokoladu ili bi dobila neku igračku, a sam više volila čokoladu i to je to potkupljivanje gde naš mozak onda pravi asocijaciju, kada sam uplašen, tužan, čak i srećan, kad treba da dobijem nagradu, tu je čokolada, tu je slatko, nebitno sad neko voli slatko, neko slano, ali napravi se ta asocijacija, napravi se taj neuronski put i onda svaki put kad mi osetimo tu emociju u nekom drugom kontekstu, ne mora da bude uvek dobila sam 5, nego odradila sam dobro projekat na poslu, mozak izbaci informaciju koja je moj programirana, aha, sad si zaslužila da pojedeš nešto slatko. Ili počasti se kolačem ili, ne znam, pojedi tortu ili šta god. Tako da se pravi asocijacija definitivno, da. Значи, на одреден наш стрес, ако доживееме сега, зборам од оваа гледна точка, зборам личноста кога е возрастна и зрела, на несвесно ниво, кога ќе се случи некој стрес, што можам одма да земам како нешто што може да го санира тој стрес, што е тоа благо и прво нешто. Pa hrana moramo uzeti u obzir da prva stvar sa kojom mi kad se rodimo dođemo u kontakt je hrana i majčino mleko. Tak. Majčino mleko je jako slatko po prirodi i tu se već pravi veza u mozgu gde je slatko jednako ljubav, podrška, povezanost, luče se određeni hormoni. No to je nekako prirodno. Tako je. Hrana kao hrana možeš da skloniš sve moguće zavisnosti, hranu ne možeš. Možeš da budeš bez hrane mesec, 2, 3, ali ona je neophodna za preživljavanje, tako da smo mi biološki vezani za hranu. Problem je što mi više ne jedemo prirodnu hranu, nego je hrana procesuirana, puna je aditiva, veštačkih zaslađivača, dodatog šećera i sve to kada se kombinuje pravi zavisnost u našoj fiziologiji. Postoje knjige napisane na tu temu gde je kombinacija šećera, soli i masti u određenoj meri, znači određena kombinacija toga, kada se spoji u našem telu stvara želju za još većom konzumacijom. To više nije tajna, to prehrambena industrija odlično zna tu psihologiju i koristi te tehnike kako bi stvarala veću želju za kupovinom proizvoda. Tako da mi imamo biološki ugrađen mehanizam da volimo hranu, pogotovo slatku, jer to sam krenula pa mi je pobegla misao, med i sve te slatke stvari u prirodi su vrlo male, znači voće, bobice, to ništa nije bilo toliko dostupno, bilo je sezonski, znači taj naš pećinski predak je možda jednom godišnje imao pristup borovnicama, bobicama i onda kad pojede to je kao wow, kakva količina šećera, ali nije bilo frižidera, nije bilo sadnje tog voća i povrća tokom cele godine kao što mi imamo danas, tako da je potpuno promenjena agrokultura, da tako kažem, a naš mozak je dalje na istom nivou kao što je bio tada. Znači imamo skoro identičan mozak kao naši pećinski preci, identične mehanizme, a živimo u potpuno drugom vremenu. Друг свет, буквално. Да. Кога спомна колку не прави таа индустрија зависни од храна, но исто така мора да напоменеме и дека низ сите тие продукти, например Кока-кола, значи тоа е символ на емоција, на фамилија, дома собрани, па празници. Да. И значи некако таа, па можам да кажам и пропаганда на таа нездрава храна ни е вметната на од сите можни аспекти. Емоција, од психолошка, физичка зависност, од секаква. Pa ljudi moraju da znaju da prehrambena industrija ne mari za naše zdravlje, nego za profit. Pravo. I svi ti šareni proizvodi, pakovanja, sve to podsvesno stimuliše naš mozak na kupovinu. I stalno to izbacivanje nekih novih ukusa stvara taj osjećaj propuštanja. Znaš, ajde da probam samo da ne propustim ovo, da ne propustim. To su sve psihološke igre koje oni odlično znaju i super ih igraju. Sad na nama je odgovornost da to naučimo, osvestimo sebe i
pokušamo da promenimo koliko možemo. Da, ма знаеш, мислам дека ние како луѓе се сретнуваме со оној проблем. А да, знам, било да не земаме са тој сок или таа храна, меве брза храна. Сите или тој некој сок или алкохол, сите знаеме дека тоа не е здраво, дека тоа не му треба на нашето тело, дека не ни ги обновува клетките, дека не ни треба и повторно го конзумираме. Каде е тука главниот проблем? Pa mislim da nismo roboti, da je okej povremeno Apsolutno. popustiti, jel te, tim niskim strastima i nagonima, ali da, to je već polako pitanje programiranja i zavisnosti i često je idem linijom manjeg otpora, malo je lakše. Lakše je da, ne znam, pristanem da izađem sa prijateljima i napijem se, nego da im kažem ne, neću to da radim, ja hoću da legnem da spavam u 10 sati jer će biti odbačen, ismevan i opet dolazimo do toga da osjetimo teške emocije i onda želimo to da izbegnemo i kao hajde popustit ću, na primjer. Druga stvar je da je stvarno lakše otići u fast food i kupiti pljeskavicu, burger, nego otići na pijacu, skuvati, pripremiti, stajati pored šporeta. Neko ne može to ni da priušti jer prosto radi non stop. Nisam ja kao idealistički, prosto moram uzeti u obzir vreme u kojem živimo i da ne mogu baš svi da žive u idealnim okolnostima i uslovima, ali ajde u tome što imamo i gde smo da nađemo šta možemo najbolje da uradimo. Така е. Затоа што како што може да се купи таква брза храна, може да се купи домашно готвена во денешно време имаме достапни и поевтино и поздраво од секој аспект. Pošto je ranije išla ona priča zdrava hrana je jako skupa, mislim da je mnogo povoljnije. А никако не го земаме во предвид, пак ќе се вратиме на овие наши традиционални зависности, можам да кажам традиционални зависности, каде што се славиме во кафана. Па дали е тоа, не знам, се роди од кога ќе се роди детето, па почнува во школа, сите родендени, нели? Па не знам, полуматура, па матура, па некој се вработил, па некој добил отказ и ние за се славиме. И како славиме? Алкохол, брза храна. Da. Mislim da je to malo i pomodarstvo, da je to naš posleratni kompleks gde smo kao nacija bili željni svega i sad kad može da se priušti kao hajde idemo po kafanama, mislimo da je to neko bogatstvo, u stvari stvarno mislim da je sve više uviđam da je luksuz imati vremena i energije da pripremaš sebi svoju hranu i da slaviš u krugu ljudi koje voliš, koje poštuješ, koji tebe poštuju na nekom intimnom mestu. Ali eto, to je možda samo moje. Se soglasujem. Se soglasujem apsolutno. Mislim da je to malo ta propaganda zapadna naša. Da se šljašti, da se sija, slavi 16. pa 18. pa 21. rođendan, pa gender reveal, pa sve. To je, mislim, pomalo pomodarstvo. Така е. A sve u cilju заглупljivanja народних маса. Тоа сега сакав да кажам, знаеш, превземаме такви некои западни, нели, традиции, славиме Хелоуин или не знам, па дајте, еве сега скоро ќе биде денот на благодарноста, зашто не го превземаме ете тој празник, на пример. И да правиме нешто, да го значиме тој ден. Nije problem u slavlju samo po sebi i u toj konzumaciji, nego što mi smo počeli u svemu da preterujemo. Така е. Baš smo postali zavisni od tog dopamina i onda jurimo za njim na sve moguće načine. Što kroz društvene mreže, telefon, hranu, piće, odnose. Се согласувам. Сакам да те прашам како можеме да ја разликуваме гладта кога имаме, например, поголем апетит или кога имаме дисбаланс на лептин или грелин, а како од емоционално јадење или поточно од емоционално јадење не постои глад, него само потреба за јадење. Da. Pa kad imamo hormonski disbalans, generalno, to je već kasno i tu već jako dugo nismo osjećali sebe i svoje telo, jer mi imamo prirodno senzore za sve, isto tako za glad i za sitost, međutim, programiraju nas od malena, to jedi u 9 sati, pa ne znaš, bar ja kad sam odrastala, moraš da pojedeš sve iz tanjira,
gladan si, uzmi, jedi, a kao nisam gladna, ne, ješću kasnije, igram se, to mi je baš, ne, moraš da jedeš jer ručak u to i to vreme i zapravo nas od malena uče da ono što mi osjećamo, da signale koje nam telo šalje, senzacije koje osjećamo nisu ispravni i da tamo neko drugi bolje zna od nas. To je jedan faktor, a hormonski disbalans isto tako zapravo posledica neslušanja sebe, jer telo stalno šalje signale, nežno, suptilno, kroz senzacije, ali mi ignorišemo i onda se desi neka dijagnoza. Kad se desi hormonski disbalans, jako je teško razlikovati glad od pravu fiziološku glad od emocionalne gladi, ali ajde kao da pričamo nešto generalno. Prava glad je vrlo nežna, vrlo suptilna, ona je vrlo strpljiva, ne bira, možeš da pojedeš i brokoli, i šargarepu, i spanać, nebitno je samo da zadovoljiš tu glad, nema kajanja posle toga, nema krivice, a emocionalna glad je uvek hitna, na primjer radiš nešto i sad odjednom ja ću da umrem ako sad ne pojedem konkretno to i to i nikad nije šargarepa, brokoli, nego je čokolada, pizza, burger, torta, uglavnom. Zna konkretno šta želi, uglavnom je to visokokalorično, masno, slatko. Javlja se naglo, javlja se odjednom, javlja se iz glave, znači prvo imamo misao, ja moram to da pojedem, a onda osetimo u telu da smo gladni. I uglavnom je praćena sa osjećajem sramote, krivice, kajanja, nakon što to nešto pojedemo. I hoću samo da kažem, to nije moja ekspertiza, ali kada je u pitanju neki hormonski disbalans, insulinska rezistencija, usporene štitne žlezde, mora da se adresira i taj fizički deo sa, lekarima, endokrinolozima, da se hormoni dovedu u balans, da bi onda mogli da se bavimo ostalim stvarima. Jer kad mi imamo tu insulinsku žudnju, kad imamo hormonalnu žudnju, teško neki psihološki alat može da ti pomogne da se to prevaziđe kad to dolazi iz tela. Znači, prvo treba da se sanira fizički od? Jedno i drugo u isto vreme. Paralelno. Tako se pokazalo u mom radu najbolje. Koji povek ima problem sa emotivno jadenje? Tvoje to iskustvo, mažite ili ženite? Žene. I moje iskustvo, a i naučne istraživanje Zašto to to je pokazuju. Pa mislim da zato što su žene generalno emotivnija bića. Naprimjer, potpuno mi je drugačije kada radim sa muškarcima i kad žena. A muškarci kažu, kaži mi šta da radim, ja ne znam. To i oni uzmu i sprovedu u delu. Sa ženama je to malo drugačije, znaš. Žene imaju puno emocije, pa zašto se to tako, pa razumevanje, pa osvešćivanje. To je jedan faktor. Drugi faktor, zato što žene ipak imaju malo više tih sociodruštvenih programiranja, kako treba da izgledaju, kako treba da se ponašaju, šta se trebaju da istrpe, šta se trebaju da rade, to je preveliki teret. I onda pronalaze načine kako da se regulišu. Hrana je društveno prihvatljiva, jeftina, dostupna i većina žena će pre da ode u hranu nego u, alkoholizam ili narkomaniju. Dok je kod muškaraca malo drugačije, oni više idu u te. Nekako imam čustvo дека на мажите им е дозволено, им е простено да имаат вишок на килограми, а на жените не. Да. Sad, da li to го наметнале самите жени или мажите? To već ne znam. Pa mediji, kultura, ali mislim žensko telo se kroz celu istoriju provlači. Prvo su one bile Venerice, pa Twiggy, pa Kim Kardashian, pa mislim kako gledamo istorijski gledano, različiti su modeli kako žena treba da izgleda. Se saglasavam. A ne sjećam se da ima puno. Dobro ima kao i ono Apolon muškarac, ali žene imaju mnogo veći pritisak kako treba da se prikažu u društvu i šta sve treba da rade da bi bile dobre žene, prihvaćene, voljene, poštovane, jer muškarac kao muškarac će lako da preživi, znaš, on je jak, on je provajder, a žena mora da bude lepa, zgodna, pametna, da bi je muškarac vodio računa o njoj. Да. Добро, и жената некако природно проаѓа низ многу повеќе процеси него што проаѓа мажот. Tako je, mi imamo hormonski ciklus koji je 28 dana, svaki dan drugačiji, a muškarci imaju apsolutno stabilan svakoga dana. Nemaju toliko hormona. Da, drago mi da si to spomenula, to opet nije nešto o čemu bih želela dublje da pričam, jer nije moja tema, ali možda da te inspiriše za dalju temu, zapravo faze ciklusa i koliko se naš i mentalni sklop i emocije menjaju kroz te 4 faze i koliko je važno naučiti pratiti ih kao žena, da znaš
kako da daš najbolje sebi i drugima Se od soglasujem. sebe. Se To je jako soglasujem. interesantna tema i definitivno utiče na naš odnos sa hranom. Така е, така е. Кажи ми, кој е оној најголем или правичен проблем кој што се соочуваат твоето искуство клиентите кога ќе почнат да работат со себе? Дали е тоа навики, дали е тоа и исто и претходно сакав да те прашам, ќе се надоврзам и ќе те потсетам ако го забориш тој момент, дали фастингот е добра метода кога станува збор емоционалното јадење? Или може би баш тука се отвара уште еден проблем затоа што долго време сме трпеле. Tako je. Da, fasting kao fasting je odličan za ljude koji nemaju probleme i poremećaje u ishrani. Kod onih koji imaju, to je mač sa dve oštrice, jer baš to što si rekla, ljudi koji imaju probleme u hrani su ljudi koji su navikli da idu na restrikcije, na zabrane, na dijete iz mržnje prema sebi, jer nisu dovoljno dobri, jer žele da se poprave. Kada dugo borave u tom stanju, mozak to nauči kao kaznu i onda kada i uđe u taj proces, opet je kazna koja neminovno vodi u novu fazu prejedanja. Tako da fasting sam po sebi je super, ali ako te ne uvodi u prejedanja, vrlo individualno, ne mogu da kažem dobro i nije dobro, nego testiraj pa vidi kako reaguješ. Većina mojih klijenata reaguje loše i da, mogu oni mesec, 2, 3 da istraju u tome i onda dolazi opet faza od nekoliko meseci gde telo želi da nadoknadi sve to što mu je bilo uskraćeno. Poenta i kroz moj rad je da dođemo do toga da ti sve što radiš, radiš iz ljubavi prema sebi i onda to biraš da radiš. Onda ja biram da, ne znam, budem na vodi 24 sata, da svesno izbacim slatkiše, kao veganik što ne jedu meso. Oni to ne rade jer mrze sebe, nego rade to zato što vole sebe, životinje, svet oko sebe i onda im je lako da istraju u tome. To je poenta, promeniti taj pogled, percepciju na problem. Браво. To je bilo pitanje za fastinga. Šta je bilo Да, prvo? кој е твојот пристап? Што е она што прво менуваш кај клиентите? Pa i to je individualno, svi dođu sa tim šta ja da jedem i kako da jedem. Ja se sa hranom apsolutno ne bavim, niti znam. Većina mojih klijenata bolje od mene zna šta da jede, kako da kombinuje, šta ima koliko kalorija. Či učimo prvo da sklonimo fokus sa toga. Uvek kažu, ja ne znam da li mogu nešto da izbacim. Prvo i osnovno pravilo je nema izbacivanja ničega, nego ubacujemo više sna, više vode, više ljubavi prema sebi, više uživanja, jer u principu hrana nam postane i uživanje i najbolji prijatelj i odmor, i uteha, i zabava, i zagrljaj. Ja ih pitam često šta te radi u životu i vrlo često je odgovor hrana. Jedina lepa stvar. Tako da individualno je šta radimo, uvek radim prvo inicijalni razgovor da vidimo gde je ko, šta je, nekome su hormoni problem, neko je ima ozbiljne traume, neko ima loše navike i onda krećemo od toga da vidimo šta prvo rešavamo. Nikada nije pitanje hrane, uvek je pitanje to, udovoljavanje drugim ljudima, ne znam da kažem ne, puno trpim pa uveče kad dođem, hrana bude moje vreme za mene. I onda ubacujemo te zadatke kako da se zauzmu za sebe, kako da kažu svoju istinu bez straha da će biti odbačeni. Procesuiramo, rešavamo neke traume, ima različitih Дали може да ни tema. дадеш еден пример од некој клиент, чисто да приближиме таа твоја работа со клиенти? Не мора ништо да откриваш од идентитет, ама ете некоја таква интересна и специфична ситуација. Joj, pa ima ih puno. Mislim, svaki klijent je jako interesantna priča, ali evo, ne znam, najekstremnije do sada za mene bile žene koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, porodičnog nasilja. To je vrlo često tema u prejedanju, jer ti kroz hranu stavljaš slojeve zaštite na sebi ili da ne budeš privlačna suprotnom polu ili da deluješ veliko da bi se odbranila da te neko ne bi napao. To je nešto ekstremno. Ovo јас го знаев како појава, но не знаев дека се тоа најчести. Vrlo često. Svaka druga, treća žena je doživjela neki vid seksualnog zlostavljanja. Da li kroz dodirivanje, da li kroz komentare, da li jednokratno, da li dugoročno, ali da, to je vrlo često slučaj i imam i da ti preporučim osobu za razgovor na tu temu.
I to je mnogo češće. Mislim da statistika na Balkanu pokazuje da je svaka 1,5 ili svaka druga žena seksualno zlostavljena. Me fascinira od ovoj fakt. Mislim, znam дека постои тога, дека фактички се прикриваат под тие вишок на килограми. Само да се разумемо, nije svaka žena sa viškom kilograma. Така, разбирам. Да не буде kao idem po ulici i gledam ko je. Така, но не знам дека тоа е баш толку чест проблем. Izuzetno. Ne bi verovala koliko. To je nešto ekstremno što se dešava, zatim šta je najčešće, kažem, ja to zovem sindrom balkanske žene. Može to. Žena koja ćuti, koja je naučena da bude dobra učenica, dobra žena, da se uda, da rodi decu, da bude dobra majka, da bude svima na usluzi, ona kuva, pere, čisti, pegla, ide na svoj posao, dobra je komšinica, dobra je ćerka i rešava. Sna, da, sve to. I onda ne može da podnese taj teret koji takav život nosi i onda hrana bude njen način kako će da se zabavi, da se uteši, da se reguliše. Šta još ima, na primer, ima dosta devojaka koje su same, žene koje su same, single, iz raznoraznih nekih razloga i onda je hrana tu da bude zamena za usamljenost, za podršku, za partnera, da tako kažem. Imam i muškarce, na primjer, oni imaju teret da budu ovo što je sad popularno provajderi, da obezbede svoje porodice sve, onda rade 12, 13, 14, 15, 16 sati, ne obraćaju pažnju na to šta jedu, kako jedu, hrane se usputno. U principu, baš onako, svakodnevni životni problemi. A baza svega toga je da nismo naučili šta da radimo sa svojim emocijama kad smo bili mali. Niko nas nije učio. To sad uče možda ove mlađe generacije, emocionalnu pismenost, inteligenciju, kako da se regulišu. Ima roditelja koji su sad već svesni i rade na sebi, prerađuju svoje traume i onda znaju to da prenesu na svoje dete. A ja sam odrastala sa pričom nemoj da plačeš, budi jaka, ne znam, nemoj da vičeš, znaš, svaka emocija je bila nekako ugušena. Баш со Марина предходната епизода, ја спомнавме, јас и ти пред снимањето и тоа го кажа Марина дека машките не се учени да плачат, пошто тоа е слабост, тоа е нашиот син, не смее да плаче, не е машко. Тоа е многу жално. И sad zamisli, emocije su prirodni deo ljudskog postojanja i onda kad si ti mali, kad se tebi to desi, znači mi do neke 7, 8, 9 godine nemamo sposobnost samoregulacije. Mi kada se rodimo, nama je potrebna odrasla osoba da nas reguliše, da brine o nama, da nam da sigurnu zaštitu. I tako mali nervni sistem, tako malo biće koje sad preplave, ti zamisli sad prvi put se, na primjer, uplaši dete. I ne zna šta mu se dešava, osjeća nešto unutar sebe i onda dođe neko ovdje i kaže ne smeš da se plašiš, ti moraš da budeš jaka, hrabra i šta se desi, nesvesno se programira, ovo što sada osjećam, to nije dobro, tamo neko veliki, jer za nas su veliki roditelji, odrasli, autoriteti, bogovi u tom periodu i šta oni kažu, to je tako. To se programira u nama kao nešto jako strašno što treba izbegavati i mi onda naučimo da svaki put kad to osetimo, to suzbijemo, ugušimo, zatrpamo, negiramo i onda naučimo da emocije nisu sigurne, nisu bezbedne i to se ponavlja. И баш повторно на оваа тема ќе ја спомнам, Марина, предходната емисија тоа зборевме, ова не значи дека нели ние треба да обвиниме родители затоа што тоа го правеле, така знаеле, тоа го правеле од најдобра намера. Нивната цел било стварно да не заштитат. Ете така, значи тоа се некои програми наследни од нашите предци и да, може би е таму, нели, да кажам, зачнат проблемот, но не треба да живееме со обвинување, туку треба да превземеме одговорност, нели да ги промениме нештата. To sam baš htjela da kažem. Ključno u svemu je to preuzimanje odgovornosti za svoj život, jer deca koja se rode bez roditelja, na primjer, ne mogu oni da ih krive ceo život, nego uzmu i rešavaju svoje traume. Tako i mi do jednog momenta da, recimo, neka bude 18. godina, kako je zakonski, su odrasli odgovorni za nas. Od tog momenta pa nadalje, šta se dešava sa našim životom i šta mi radimo je apsolutno
isključivo naše odgovornosti. Niko nam ništa nije kriv i niko ništa nije dužan. Tako da se tu vraćamo na ono što smo negde s početka rekli, da ljudi imaju odgovornost da osveste sami sebe kroz različite alate, evo ovaj podcast koji ti radiš, knjige, edukacije, ali mi moramo sami. Така е. I roditelji, ne možemo da negiramo prošlost i naše pretke i podneblje u kom smo rođeni, koje je ratno, izuzetno i ne znam, moja baka je maltene ceo život provela u ratu. Tako da su oni nama preneli taj strah, to programiranje, preživljavanje, borbu za život, ali moramo uzeti u obzir da stvarno ne živimo više u takvom vremenu i da nešto možemo da uradimo drugačije, da preispitamo. Stalno pričam tu priču kako kuvaju mama i ćerka i sad seku, ne znam, meso na pola i pita ćerka mamu, a što mi sad to tako radimo? I kaže, pa ne znam, ja sam tako naučila, da, od bake. Pa kao ide da pitamo baku, pa što sad ti to tako radiš? Pa kaže, ne znam, ja sam tako naučila od majke. Pa ajde da pitamo prabaku i kaže ona, meni bila mala tepsija pa sam morala da sečem na 2 dela. Znači, uzimamo neke stvari zdravo za gotovo, ljudi su ih radili iz nekih svojih okolnosti i ne preispitujemo da li to sad baš mora tako i ja ili mogu nešto drugačije da uradim. Браво. Интересно сега нешто што ми дојде на памет, го почнавме овој разговор со оној момент дека чоколадата ни била награда, но подоцна ни е каење. Казна и каење. Казна и каење. Да. Кажи ми, колку е важна поддршката од најблиските? Не знам, например, од родителите. Се извинувам. Од партнерот. Затоа што не често луѓето околу нас го разбираат вистински тој проблем. Дури некоја личност да го разбере, нели, проблемот дека има проблем со емоционално прејадување, луѓето околу нив не го разбираат. Не знам, многу често се подложни кон критики, кон навредливи зборови за изгледот. Па да не збориме и во училиште што се случува, за жал. Колку е важна поддршката од родители или партнер, или се зависи од возраста? Pa važno je, ali nije presudna. Da, definitivno je lepše i lakše kad imaš podršku svog okruženja, ali nije presudno, iako je nemaš, da rešiš svoj problem. Ono što je mnogo bolje da imamo neko razumevanje, baš to što si ti rekla, ok, možda me ne podržavaš, ali ajde nemoj da mi otežavaš sa takvim komentarima. To često kod nas, ne znam, probuši kašiku, ma samo nemoj da pojedeš hleb i tako dalje, ali ljudi koji nemaju taj problem, oni ne znaju kakva je, to si na početku rekla, unutrašnja borba. Znaš, da ti sediš sad, ne znam, za stolom punim hrane i svi se druže, zabavljaju, jedu koliko im treba, ti se boriš sa tim da li da ne pojedeš ceo tanjir, da li ćeš se ugojiti nakon što to pojedeš, da li smeš to da jedeš. To su misli koje su svakodnevne i često postoji ceo jedan termin koji se zove food noise, kako se to zove, ne znam, buka u glavi od hrane, i to imaju većina mojih klijenata, gde ti nemaš uopšte mentalni prostor da se baviš drugim stvarima, jer ti konstantno razmišljaš šta da jedeš, da jedeš, da li smiješ, ne smiješ, hoćeš se ugojiti, hoćeš smršati, koliko ima kalorije, to je, zamisli sada, ne znam, 10, 12, 15 sati koliko si budan, da ti konstantno razmišljaš o tome. I onda dođe, ne znam, mama, tata, muž, deca i kažu ti, ma kao, nemoj samo nemoj to da pojedeš, ili ajde, hoćeš smršati više, ti si stalno na nekim dijetama, ništa ti ne ide. To otežava proces dosta, tako da ako ne razumete, a imate ljude oko sebe koji se bore sa time, bar ćutite, nemojte ništa da komentarišete. Čak i ovo idi na ovu dijetu, to je jako opterećujuće, kao imam ogledalo, vidim se, svesna sam da imam problem i pokušavam da ga rešim na neki svoj način. Tako da podrška je jako lepa, ali verovali ili ne, većina mojih klijentkinja rade sa mnom anonimno, to niko ne zna, kriju od svojih partnera, od svojih ukućana, jer su toliko puta nešto probali i nisu uspeli da ne žele da još jednom dokažu drugim ljudima da, kako kažu, nisu dovoljno dobre, uspešne i tako dalje. Tako da, jako je lepo taj osjećaj, ali nije neophodan. Teže je. Ja uvek kažem, to će biti na kraju ono što si rekla na početku, tvoja snaga, jer ćeš uspeti i u nekim nemogućim okolnostima. Се согласувам. Но знаеш,
многу луѓе тоа го прават од незнаење. Не го сваќат, како што кажат, ти пошто не се нашле во таа кожа и не разбират. И затоа овој подкаст сега што го снимаме, не е само за тие луѓе кои што емоционално јадат, него за сите да разберат дека тоа е навистина проблем и дека има корен тој проблем и дека тој проблем не се решава, како што кажа, со диета или сега ќе одам во теретана, пошто најчесто е тоа, ајде почни да вежбаш, престани да јадеш. Затоа што таа личност која што емоционално јаде е свесна, не е дека е несвесна, но не го знае, не знае како да го реши тој проблем. Pa da, zato što se o tome nije pričalo, nisam rekla na početku, zavisnost od hrane uskoro treba da bude uvrštena kao nova dijagnostička kategorija. Bravo. I dalje nije zvanično mentalni poremećaj, ali je navedena u tom priručniku za mentalne poremećaje kao problem koji je rastući i koji treba da se istraži i da se napravi dijagnostički kriterijum i da se dobije tretman. S tim da moram isto tako da kažem da u Americi i u Kini postoje ozbiljni klinički centri za rešavanje tog problema, zato što problem postoji, to što ga nauka još nije opisala dovoljno detaljno ne znači da ne treba da se rešava. Nova je bolest kao dosta bolesti koje se ajde da kažem problem i poremećaj koji nastaju, kako se menja civilizacija i društvo i ne priča se još dovoljno o tome. Tako da baš treba da radimo na osvešćivanju, na edukaciji ljudi i da se napravi razlika između mršavljenja i problema prejedanja. Imamo vremena da spomenem taj spektar odnosa sa hranom koji nam možda ne pričam dovoljno, ali nije crno-belo, nemamo kategorije, nego odnos sa hranom je jedan spektar gde je na početku spektra intuitivno prirodno hranjenje. I tu su svi ljudi koji se možda ponekad malo ugoje, dobiju više kilograma, ali odu, dobiju plan ishrane ili malo popravi način na koji se hrane, krenu na trening i reše svoj problem. Znači oni su u kontaktu sa sobom, sa svojim prirodnim signalima apetita, ne koriste hranu da se regulišu i tako dalje. Kako se pomeramo dalje kroz taj spektar, imamo problematičan odnos sa hranom. Tu već koristimo hranu kao utehu, tu se ponekad malo kaznimo sa hranom, tu se koriste laksativi, na primjer, da se tako kaže u Makedoniji. Kada preteraš sa hranom, pa kao malo da se pročistim, pa ću to da popijem. Tu koristimo sve češće dijete, tu pokušavamo kroz treninge da regulišemo onako nasilne treninge. Znaš, kao idem da se prejedem se, pa ću sada idem sledeći dan u teretanu da se kaznim. I na kraju tog spektra su već poremećaji u ishrani i zavisnost. Poremećaji u ishrani su mentalni poremećaji, zahtevaju i rad sa psihijatrima. Tu već dolazi do bioloških poremećaja u radu organa, u radu hormona, do neurohemijskih poremećaja gde se menjaju dopamin, serotonin, svi ti naši neurotransmiteri i zavisnost koja je još u procesu istraživanja. Ali svi se mi krećemo negde kroz taj spektar kad se zaglavimo tu negde u sredini i idemo ka ovom drugom ekstremu, tu već treba uključiti i psihološku podršku i emocionalnu, duhovnu. Mislim, svaka zavisnost, svaki ovaj poremećaj je negde suštinski i duhovni problem gde ti negde gubiš kontakt sa sobom i smisao svog života i onda to kompenzuješ kroz hranu, zatrpavaš tu prazninu koju osjećaš. Браво, баш ми е драго што и ова го спомна. А кажи ми, дали емоционалното прејадување секогаш е кај луѓе со вишок килограми? Ne, nikako. Zapravo, hvala što si to pitala i to sam zaboravila da kažem. Nema veze. Mislim, jeste kilaža i više kilograma i prejedanje su samo simptom. Ništa više. Ne idu jedno sa drugim, ali ne nužno. Vrlo često fit devojke imaju isto takav problem, samo one to kompenzuju kroz te dijete, laksative, brojanje kalorija, ekstremne treninge, ali to je psihoemocionalni problem, znači način razmišljanja o hrani, često je to obsesija zdravom hranom, to se zove ortoreksija, poremećaj u ishrani, gde smo opsednuti zdravim stilom života. Tako da nemaju samo ljudi sa viškom kilograma, imaju i devojke koje su ljudi koji su normalnog izgleda. Šta je razlika?
kako ti se odnosiš prema hrani, da li možeš da jedeš a da ne osjećaš krivicu, da li možeš da pojedeš bilo šta i čokoladu i burger i da nastaviš sa svojim životom, koliko mentalnog prostora, odnosno koliko misli usmeravaš i energije i vremena razmišljajući o hrani, to je zapravo ključno. To ljudi koji su imali problem, pa ga sad nemaju, mogu jasno da osete razliku, a oni koji nemaju problem sa hranom jako teško mogu da razumeju kako je to biti u koži ljudi koji imaju problem sa hranom. Nije to samo prejedanje. A da li postoje ljudi koji što go ima тој проблем, а не се свесни дека го имаат? Pa svakako da imaju. Ja sam bila 20 i nešto godina. Кои се симптоми? Еве, може би некој не гледа и не размислувал на дека може би емотивно јаде. Нели кажавме дека не мора да се голем висок на килограми. Да. Затоа што јас сум на пример личност која што при стрес ја не можам да јадам. Како да ми се собира желудникот, нема шанси, но познавам луѓе кои што автоматски ете тоа. Да. Тој стрес сака да го сузбијат со јадење на храна. Pa prvo i osnovno, pre nego što bilo šta stave od hrane i pića u usta, samo sebe pitaju da li sam stvarno gladna. Ako nisam, ok, ajde da vidim šta mi stvarno treba, šta to potiskujem. Nekad ja prva pojedem, kažem, ok, ovo su sad emocije, nemam kapacitet da ih obradim na bilo koji drugi način i sad ću da pojedem. No, drugo, to je svesno. Da, ali to je poenta da osvestimo. Zašto ja jedem? Prvo i osnovno. Tako, bukvalno, kad želiš nešto da pojedeš, samo se pitaš da li sam stvarno fizički gladna, da li mi je želudac prazan, da li mi treba energija ili mi treba hrana za dušu, za emocije, za telo. I vidjet ćeš, baš sam juče imala grupni Zoom sa klijentima i devojka se jedna javila koja je psiholog i kaže ne mogu da verujem da sam psiholog i da prvi put u životu osvešćujem da ja ne osjećam svoje telo. I tek kad sam počela sebe da pitam da li sam gladna, sam osvestila da se jedem zato što me iznervirao, ne znam, ili sam se nešto. Da sad ne pričam njenu priču koju je ispričala, ali samo sa tim jednostavnim pitanjem da li sam stvarno gladna i šta meni, ili gladan i šta meni stvarno sada treba, možete puno da otkrijete. И јас се согласувам со тој момент дека на сите по некого што ни треба. Мој искуство претходната недела снимав емисија, бев да купам некои работи заглави во сообраќај и бев долго време без храна. И кога стигнав дома се викам сега ќе јадам нешто баш обилно, затоа што почувствував дека ми треба. Но да ме прашаш дали морам, не морам, можам и без тоа. Тоа е свесно. Ali tu imaš i taj fiziološki deo gde si ti stvarno ušla u pregladnjivanje i kad uđemo u pregladnjivanje, to često ljudi rade, pogotovo ljudi koji su na dijetama, ne jedu ništa ceo dan i onda dođu uveče i pojedu i doručak i ručak i večeru u jednom obroku. Tako da ima i taj faktor. I сакам да кажам, тој момент на свесно сега ќе изедам поголема количина, отколку што на вистина ми треба во тој момент, баш од тој момент на тоа чувство на допамин. Ама тоа свесно го направив. И не беше некоја лоша храна, беше храна што вообичаено ја јадам, но нешто плюс имаше, ама сакам да кажам, и без тоа јас ке бев окей, и да јадам тоа што стандардната порција што јадам, ке ми беше мене сосем окей и тоа да го јадам. To je drugi deo ovog pitanja, da li sam gladna i onda da li sam se najela. Da pratimo sebe dok jedemo i da osjećamo kad nam je dosta. Često koristimo telefon, pustimo neki podcast, televiziju, nismo prisutni sa hranom i u hrani, nego radimo bilo šta drugo i onda ni ne osjetimo svoje telo. A htjela sam prethodno ovo da ti kažem, nije prejedanje samo po sebi problem. To jeste jedan vid regulacije sebe i ako je to se zamisli da imaš, da si majstor i imaš kutiju za alat, da imaš, ne znam, šrafciger i čekić, a treba da izgradiš kuću. Nećeš biti baš uspešan majstor, nego kad imaš kutiju za alat. Tako i prejedanje. Ako je tebi prejedanje jedina alatka za regulaciju sebe i svojih emocija, to je problem. Ako se ti ponekad prejedeš, svi su se nekada prejeli. Ljudi koji imaju zdrav, normalan odnos sa hranom se prejedu za Božić, za slavu, za rođendan, ali samo tada. A ljudi koji imaju problem sa hranom tako jedu svakoga dana. Znači, ako se prejedaš često, svakodnevno, svaki drugi, treći, četvrti, peti dan,
često nemaš kontrolu nad time šta jedeš, imaš utisak kao da te hrana doziva, da ti moraš to nešto da pojedeš, to je znak da se malo zapitaš gde si i kakvu ulogu hrana ima u tvom životu. A сакав ми дојде сега многу интересно прашање. Постојат луѓе, од моје искуство верувам дека од твој кои што јадат скришно, се кријат кога јадат. Сега главното прашање, дали се кријат од луѓето или од сами себе? I jedno i drugo. Kriju se od drugih zato što već znaju da, opet stavljam pod navodnike, ne rade nešto dobro, sami sebe već osuđuju zbog toga i onda im je teško da slušaju osude drugih ljudi. To je najčešće. I naš mozak ima neverovatnu sposobnost zaboravljanja, tako da tu predlažem dnevnik ishrane, da zapišete sve što pojedete tokom dana, vreme, količinu namirnice, tog trenutka kad jedete, jer kad se prejedamo i imamo taj problem, mozak jako brzo voli to da zaboravi. Onako, nisam ništa pojela, pojela sam samo doručak, ručak, ali sam onda zaboravila onu šaku badema, pa jednu čokoladicu. Tako da će to dosta da pomogne u osvešćivanju i suočavanju sa sobom, jer to smo odmah na početku rekli, moramo videti gde je pravi problem da bismo mogli uopšte da ga rešimo. Jer s tim skrivanjem samo prolongiramo i produbljujemo problem. И не само што се кријат, за жал и кријат храна. Јас сум, се извинам, сум имала клиентки кои што кријат храна дури во шкафовите за облека, во несесерите за шминка, во кола под седиште. Da. To je moment Mislim, na to. To se često dešava. To je već se graniči sa zavisnošću. To je jedan od simptoma zavisnosti od hrane koji je predložen, to tajno jedenje. I najčešće jeste razlog da prosto ne žele da se suoče sa komentarima, kritikama i osudama drugih ljudi, pogotovo ako su u procesu promene, menjanje navika, mršavljenja, rada na tome. Ali tu ide ono što sam rekla, prvi princip, nema zabrane, nema sve dozvoljeno, samo ajde da osvestimo zašto. I prvo osvestimo problem, pa se onda svesno prejedemo i tek onda tamo 3., 4. korak dođe do toga da ja imam kapacitet i snagu da to prestanem da radim. Jer se jako puno energije mentalne troši na to skrivanje, na laganje sebe, na izbegavanje, na borbu i onda ti kad treba da uradiš nešto dobro za sebe, prosto nemaš tu snagu. Zabrane, evo sad da ti kažem, nemoj da misliš na Pink Panthera, tebi se sad pojavio Pink Panther ispred glave. Kad kažeš nemoj da jedeš slatko, čokoladu, mozak to percipira kao opasnost i onda samo gleda gde je ta čokolada, da je sklonim, da je smaknem, da uklonimo tu opasnost. Tako da idemo, da, dozvoljeno je, ali ajde da probam da odložim, ajde da vidim prvo, da pitam sebe šta mi stvarno treba, pa čak i ako pojedem to, bar da znam da sam pojela jer me iznervirao, ne znam, partner, šef, deca, a ne zato što sam ja gladna i jede mi se. Кој е твојот став кога станува збор за операциите на желудник, па најново доста луѓе посегнуваат по Земпик. Кој е твојот став или која е твоја порака за луѓето кои што сакаат да превземат некој таков чекор? Ние неколку пати сме збореле низ овој подкаст, нели наше мислење, но јас би сакала баш и твое да слушнем. Ovo je moje lično mišljenje, moram odmah da se ogradim. Mislim da je dobro za određene ljude u opet saradnji sa drugim načinima rada. Znači, ne samo operacija ili Ozempik ili GLP koji je sad popularniji kao jedino rešenje, nego da adresiramo pravi problem, jer možemo mi da smanjimo želudac, možemo mi da se bockamo do preko sutra ako uzrok problema nije rešen. Druga strana koja mene mnogo više zabrinjava je žene koje nemaju problem dijabetesa, viška kilograma, koriste, sad ne znam za muškarce, nisam puno istraživala, ali devojke koje žele da budu više fit, koje žele da budu više mršave, koriste te injekcije, lekove, to su lekovi za dijabetes, da bi opet ono što smo rekle bile u poželjnim, da go ispunat kriterijumot za ubava žena. Da, izgleda. To me mnogo više brine i što to sve više mladih devojaka koristi.
A osobama kojima je stvarno potrebno, osobe koje imaju veliki višak kilograma, koji se godinama bore, mislim da može dosta da pomogne. Imam klijente koji koriste Ozempic, odnosno Saxendu, i dosta im pomaže, ali paralelno u radu sa nekim, da li sa mnom ili sa nekim drugim, ali rad na mindsetu, na emocijama, da vidimo zašto si ti uopšte krenula da jedeš, izgubila kontrolu, i onda je ovo samo jedan most koji će malo da nam ubrza proces. Ok, da sanirame, no da го најдеме изворот. Tako Тоа je. е клучното. Tako je. Сакам сега да споделиш кои програми, какви се програми имаш кога станува збор за емотивното јадење? Како можат луѓето да те исконтактираат? Затоа што верувам дека доста луѓе што ја гледаат оваа емисија ќе сакаат да побараат твоја стручност и помош, на кои начини се може да те најдат и како можат да добијат од тебе, упаствоводство, да кажам. Hvala ti. Mogu da me nađu na Instagramu, Prekini prejedanje. Sigurno će biti i deo ovog podcasta linkovano. I mogu da mi pišu da uradimo besplatnu konsultaciju, da vidimo koja je opcija najbolja za njih. Ja radim velike programe koji traju 6 meseci, godinu dana, zato što ovaj problem nije nastao preko noći i ne može da se reši preko noći. Ali radim i mini programe koji traju 4 i 6 nedelja, koji su finansijski možda pristupačniji, dobijaju bazu mog rada, dobijaju podršku grupe. Znači, svaki moj program je kombinacija individualnog grupnog rada sa nekim snimljenim lekcijama. Na individualnim konsultacijama prilagođavamo ceo program toj osobi, njenim konkretnim problemima, traumama. Grupa je tu kao podrška, baš ono što si pitala. Ovo su kontrolisani uslovi sa ljudima koji razumeju gde si, sa ženama koje su odvojeno radi muške i ženske grupe, tako da i muškarci mogu da se jave, ali to je grupa ljudi koje je možda ispred ili iza tebe, gde se međusobno podržavate, vrlo su kontrolisani uslovi, kod mene nema vređanja, omalovažavanja, tu smo da damo podršku, tu smo da kažemo, podelimo neku lepu reč, savet, tako da znači radim mešavinu grupnih individualnih programa koji traju između 4 nedelje i 6 meseci. Kogod gleda ovaj podcast i osetio je da mu možda treba moja pomoć, može da se javi, uradit ćemo jednu kratku besplatnu konsultaciju i vidjeti šta je najbolje rešenje, jer verujem samo u individualizovan pristup. Nije, svako ima neki svoj put i svoju priču. Значи консултацијата е бесплатна. Tako je. Ти препорачуваш што е најдобро за тој случај, за таа личност. Tako da... je. Nekad se ljudi jave i shvatimo da oni uopšte nisu za mene, nego postoji možda neko bolje ili neko drugo rešenje, tako da uvek preporučujem tu konsultaciju, da popričamo, da vidimo gde nekome treba možda samo endokrinolog, neko uopšte ni nema problem, nego je ubedio sebe da ima problem. To se isto često dešava. Da. I тогаш ти им кажуваш, ти не си за... Pa da, nemaš, mislim, zašto bi trošila vreme i energiju, usmeri se na to i to. Tako da, dobrodošli su da se jave i vidjet ćemo šta je za njih najbolje rešenje. Па се надевам дека може би ти ќе бидеш првата што ќе има на Балканов клиника, како што кажа дека има во Кина и не знам уште во Америка. Па дај Боже, затоа што реално се почесто се среќаваме на овие простори. Баш скоро са негде ми излезе на социјални мрежи Југославија во, не знам, 60-тите, 70-тите, 80-тите. Не постои човек со 3 килограми вишок, мислам дека. Што се должи тоа? Pa mislim dosta da je kvalitet hrane Храната, uticao na to i naše mentalno nezdravlje, da tako kažem. Затоа што и тогаш се јаделе пити и тоа време, тогаш најчесто се јаделе пити. Но не постоела брзата храна. Ali je bila prirodna hrana. Така е. Prirodna hrana, domaća, kuvana. Uglavnom je dosta toga dolazilo iz dvorišta. Sada je hrana visoko procesuirana, praktično i nije hrana. Nego su praškovi, ekstrakti, kako se zovu, aditivi. Brzo se živi, brzo se jede. Попасивни сме за разлика од порано, биле многу повеќе физички активни. Tako je. Tako da ima nekoliko faktora koji utiču na to, ali evo, vraćamo se na ličnu odgovornost i na to. Zdravlje je samo isključivo naša odgovornost. Apsolutno. Kako ćemo da se nosimo sa tim, tako da... Се согласувам дека е така и често ние таа порака ја праќаме.
И драго ми е што си денес тука и што верувам дека на многу луѓе во најмала рака ги подсетивме дека постои спас, да кажам. Ja duboko verujem da za svaki problem postoji rešenje. Apsolutno. Samo ne treba odustati. Tako je. Da li treba manje ili više vremena, to nije bitno, ali za apsolutno sve postoji rešenje. Dokle god smo živi, tako da nema odustajanja. Се согласувам. За сам крај, јас имам подарок за тебе. Тоа е подарок од Адастра и баш на оваа тема, да не ги вадам сите. Значи, Доктор Слим. Тоа се суплементи, можеш слободно да ги видиш и ги има, тука ќе ги пробаш и можеш да ми споделиш. Да. Значи помага во регулатива на апетитот, подобра дигестија во стомакот, поголема ситост и многу важно, составот е на природна база, што значи дека може да го користи секој, не мора да е некој во процес на слабење. Баш јас лично го користам и е одличен состав. Има базиране на растителни влакна, протеин од грашок, екстракти од цимет, така да се има на сајтот на Natura Therapy, може слободно да си прочитате. За тебе имам исто така цинк. Divno. И имам еден нутри шейк со вкус на јагода. Дали ти го погоди вкусот јагода? Da, obožavam bobice. Hvala ti. Супер. Obožavam bobice i poklone. Реално да. Секој сака повели ова за тебе. Hvala ti puno, jedva čekam da probam i javljam ti utiske. Важи. Дали за сам крај имаш нешто да додадеш? Можеш ако сакаш и доле слободно. Дали сакаш нешто за крај да додадеш, или има нешто што јас не те прашав, а е многу важно и клучно да се каже на оваа тема? Mislim da smo dosta toga rekli, a tek možemo da kažemo. Joj, znaš da mi je to najmanje drago pitanje kad mi kažu šta još imaš da nam poručiš. Mislim da samo želim da poručim ljudima koji su se pronašli u ovoj temi da rešenje stvarno postoji, da niste ni ludi, ni nenormalni, da niste slabi, da nemate, kako kažu, nisu disciplinovani, nego da ste samo na pogrešna vrata i pogrešnu adresu kucali, da ne odustajete pre svega od sebe i da se javite za pomoć, podršku, da niste slabi ako tražite pomoć, da je to zapravo oličenje ekstremne hrabrosti i ništa, to je to za sada. Hvala ti puno. Тоа е не е слабост, навистина не е слабост, тоа мора да го уште еднаш да го напоменеме. И морам да ти го поставам ова прашање од причина што многу повеќе допираш бидејќи ти си личност не само што ја знаеш, како што кажавме, нели, како изгледа и кои се процесите, нели, сите работи, него ти си човек кој што апсолутно длабоко ги разбираш бидејќи ти си била тоа. И затоа оваа порака има голема тежина. Da. To je nešto što mi klijenti kažu i kad im pričam, a osjećaju se prvi put u životu da ih neko čuje i razume, jer sam prošla sve te faze i odlično znam i misli i emocije i blokade i strahove i sve što kroz šta prolaze. Došla sam na drugu stranu i želim da budem primer i dalje da je moguće. Браво, со свој пример инспирираш. Многу ти благодарам што Hvala дојде, tebi. што ја сподели својата приказна, што даде надеж на многу луѓе и секако контактот на Теодора го знаете, ќе го видите незиниот профил и кај нашиот профил кога ќе вадиме и сечоци од оваа епизода. Се надевам дека на многу луѓе им се освести оној момент на емоционално јадење и дека ќе има сега каде да се обратите, кој да ве разбере и кој да ве усмери. Довидување.